Hei tā te kāwanatanga e ngā kau pono ana rātou ki tā rātou oati ko tahi mano whare ka whakatūria e rātou mo te Māori. Kua whakatūwhera hia e tahi papakainga i tēnei wiki, no te rānei i te matau a Māui e toru whare hō i karakia ngia ai hei whare mō ngā whānau Māori. He papakainga hō i whakatūwhera hia i motu pōhue awarua i te wiki nei, i karakia whakawātea i te whenua i roto whakatū, kia tūwai he whare hō mo te Māori ki reira. Hea i ki te pūrongo hō o te wā mō ngā take whare, iti iho i te 50 ōrau o te iwi Māori no tātou anō o tātou whare. Tēnā, kia tirohia ake etahi atu meka kei roto i te pūrongo nei e takoto ana. 200 whare kua oti te hanga me te whakatū mo te Māori, ko tahi rau o e nei whare nei kei roto i ngā papakainga. 257 whare kua whakahouhia, ko te whāinga ia, kia whakahouhia ngā whare whiturau i roto i ngā tau e whā e tū mai nei. Te kaumātoru ōrau o tātou te Māori kei rō whare api e noho ana. 8 ōrau kei rō whare e kōpārawa atu nei te noho. Nā, ko te mānukunuku nui ia e 200 Māori e kāinga kore ana, te kaumārima mano kei roto i ngā whare kaore e nohia e te kararehe me ki. I kōrero tātātou kai kawe kōrero a Aroha Treacher ki tētahi whānau i te matau a Māui i te rānei. Te kaumāwaru o rātou i te whare kotahi e noho ana. Hioi, kua whai hua rātou i te kaupapa whakatūwhera whare hō i te matau a Māui i te rānei. Kia tahuri ake tātou. Matariki tohu o te ao hou, kāinga hou, mōna, me tōna whānau anō hoki. You know, we've come from a home with 18 other members of their whānau. Yeah, it's just been a struggle. Kua kore i nāia nei i te rirunga o tēnei papakainga hou. Ko te huanui, ko te whai oranga, mā tātou tamariki, anō nei o mātou mokopuna, kia noho haumaru, kia noho koa. I te taurua mano te kaumārima i raru i te tarehiti o Māhui Pera i taia ai te hoko i o rātou ake whenua tipu. Yeah, so we had to buy this bit of land back, 7 acres here. It's difficult when you lose land and it's ancestral land to you. But this has been us and this has been our dream. Te kaukatoa ngā kāinga ka whakatūria ko te whāinga matua ke whakatū i tētahi whare hauora hoki. Our mātauranga, how we see well-being for ourselves. And I think that we can do that and operate at a very high level here, especially with our kids with mental distress. Ko ki te mātou he oranga atu i te kāinga, he oranga ngākau, he oranga whenua, he oranga hinengaro, he oranga wairua. I toko ake te hia kia tautoko i ngā rangatahi mate hinengaro nā te mate whakamōmori ki te tama a makoare, ara a Kelly te taurua mano. So not only opening 3 homes, but in memory of our son Kelly, and also of our other whānau out there. He maharatanga e ora tonu ai mō te whānau e noho haumaru nei i tō rātou whakaruru hau hō. Aroha Treacher, te karere.